isi hafal Samatan yari kode bele si bini laki rajin si pada ngaji agat hendak tepadanya salmudi hamba Allah wajib berguru agar tahu si mula perlu hukum si sunat bareng si perdu si halal haram mesti tertentu si halal haram pada ruana si sunat perdu arak bedana muntah tahu perkelainan namun kena pegawaian terkena ucapan lagu dek tahu si genteparan sah batal de eman keruan si salah kena de eman paham pada pahamang ibarat kitab si nyuruh kita berbuat taat kuat pada ibadah mudah-mudahan selamat jari umat Islam kuat belajar kitab Quran terang berhabat si nyuruh